Okay. Nanyi i-task engikunika ukuthi shaya ama-group intervals of 20 uqale ngo-108. Right, nankaka ama-intervals anjalo. Thiye siqale ngo-108 nango-108 siyambala. Kuthi ngoba ukhona 108 ngidinga eziwu-19 more ukuthi kuphume i-20. Phuma 199 hayi 200. Esiqala ku-200 sigcine ku-219 ziwu-20 etc etc. Asibone ziwu-20 lezi ay'namba if ungayikhanda for leya 20 days. Right. Ukuze-ke njengoba ziziningi kanjena singadideki uloku ubuka la uyobuka la. Sohamba nazo nje nge-order. Siqala ngo-253. Ufola kuphi la u-253? Ufola lapha between 240 no-259. Sesiyamaka i-Charlie la. 1. Size ngo-227 ufolaphi? Ufola la between 220 no-239. Sibhala u-1. Siyathikha ukuthi sesikwenzile. 242 ula sibhaleni. Siyamthikha. 182 ulaphana. Siyamthikha. Njalo. 191 naye ulaphana. Siyamthikha. Sizokwenza njalo-ke size siziqede zonke ziwu-20-ke lezi. Ukuseyiva-ke isikhathi-ke awuthi ngikwenzele masinyane. Ngaleyo ndlela-ke sesizokwazi-ke ukuthola ama-frequency-ke manje sigcwalise i-frequency table yethu. Lana makunale nduku ehamba across ukuthi ziwu-5 plus 2 7. 1 2 3 4 4. 5 plus 1 6. 1 2 3 3. As-ede-ke 7 plus 3 10. 6 plus 4 10. Ziwu-20 total. Kusho ukuthi asenzanga mistake. Siyenza kanjena-ke i-frequency and time table. Akusinto e-complicated. Okay.